Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Chokiela Arua Tumpen Karlitang Rina Rong Pipiaphan Justice Longvek Nangchi Pupen Kachiki Modun Lakha Inkorapho Nilip Constituency ke Parlo Mission Tinalialong Prenipai Kriser Keparni Arning Kang Sam Apor Chokiela Mission Tinalialong Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Chokiela Aru Atum Kendall Thorponsi Karlitang Rina Rong Pipiaphan Chiki Modun Kopia Potsi Karlitang Rina Rong Pipiaphan Kendall Pen Kachiki Modun Nangkokma Pulotangti Kedamtang Prenipai Kretrok Siarni GNM Training Center Adung Anam Pi Along Karlitang Rina Rong Pipi Alangli Ape Ari Ave Anparta Angho Pepen Punghet Kichitang Abarpum Kelong Aputaksi Karbi Anglong Women Justice Forum Atum Kendall Kaisi Ningduk Chepaklangpo Lapuson Otlang no Kachoklem Avi Kawe Atumaphan Nep Ingnang Serak Nangji Lapen Arona Tingpen Ing Saivek Nangji Pusi Kehang Padupon Otlang no Kachoklem Atumaphan Kedamtang Ansita Sodakpen Akangsai Kipipe Joksi Lapuson Nang Ing Lumpomlo La si Law and Order Atum Otlang no Kachoklem Atumaphan Nep Serak Nangji Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang Sitami Lapuson So Arlo Atum Kejokwan Kawi Along Cherap Tunsi So Arlo Atum Do Aling Dam Aling Sita Kejokwan Kelong Chiaphan Si Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Chokiela Aru Atum Pen Tuning Report La si Non Angton Pen Alang Litum Kaning Chepon Alam Thele Archupon Lonang Nilip Chokiela Pen R1 Teron Report Karbi Anglong News Channel Media ay ekdom hana keropilo pini arning kang samapor piposin nilitum tong sikot pen chingrum nang kokma lipudang te pini nilitum sorlo akiduk kisung ning kiduk apudak nilitum chingrum lo asikedam tang patumidik anarlo nilitum makorte Rina Rong Pipi lapuan arta keong nilitum mapaya purun la Wai pisitame nilitum sorlo tum kai keta ke jogwanawe labang so puthak nilitum ningchi ning dukpik aposi piposi nilitum phan sorlo tum phan kai keta ke jogwana ki pipedet ma lipudang te isike nilitum ning duklo la penilitum pudaming tung la ke law and order tum ki pangkreve pusi nilitum ke jongdaming tung athe pipod ma lipudang te ke damtang lapu an arni long setame sorlo tum phan ke la akisung matang te kaita rape murder la pule chelang lete chelang athai masiawe arni wang penrap ingting wang penrap nilitum kathe anglo putang te sorlo kisung sorlo phan ka chenek labang so music arni west da meche theklo la ke pipot male putang te law and order tum alang litum othip the der posi non purni setame la ok chumpran ke claim la pen otlang no ke claim atum ke alang tum ke claim kroi bomlo dam kroi bomlo nilitum sorlo phan ke jogwan long le derlo la posi nilitum sorlo hina bangke ning duk piglo nilitum sorlo tum pipolo la anake boblo ma nilitum la anake boilo ma juye thai we dama thai we lo ma nilitum non ke paya purun lo alang li ke mithang he marbung aphan ane om ke chojia phan se alang li ke la an ke lo inglongar lok setame alang li ane om aphan si kabor i la so kam ke dam la so sai ke claim long anta nilitum mithang phan kaita sor lo pulote ok chumpran nilitum sai ta claim no ma dam no ma nilitum la posi sarkar kachari tum setame ke dam tangarni pen an setame non anta nilitum han ke ot ke pangkreve la ke sor lo tum hana man ke pipe pusi nilitum ke ning duglo ning oilo aposi nilitum non ke wang jilang anta sorlo tum phan juye thaiwe dama thaiwe nilitum man penga we lipudang te sorlo phan ke nang pawir de sike melo nilitum sorlo ke dopu pier the thak sorlo tum juye thaiwe klema thaiwe nilitum ta ning ha nilitum ta banga son sopin so tum ke thek kere akache pang tui dun kacharli pendang lok bidi sore kado kawe arlenge the ta mando ning tung duk sida mini tung ke sorlo tum ke kai kita la so ke che jordun je che keng kama pha nilitum man dima we aposi pini ning duk lo jasemet law and order atum ke ot pangkre we pot bangke nilitum ning duk lo lalo ita nilitum ke la so putha ke chuning ri lolo la simo pen ta nilipulo sorlo phana mana we pin nilitum phan ke jong hele chang ningri jong hele nilitum chiru charnap jong hele hang pangtar hang taram setame nilitum phan ke kai kita nang deng de la sila an par le pudang de nilitum hang ke sorlo tum ke juya thai velo pod dam thai velo pod nilitum phan ke ang tona sorlo mase nang pawir thu det khang jang oi la lo nilitum ke pudami ke
KSA tuma hin pen surgeon han se phan karchupo Patumi chiti ni phai Chriser Kebarni dong mukak ahi thelong surgeon hansi AAS yolong GS Mate General Secretary Arpu Chepalong dun thegapot dong mukak ahi thelong KSA ahin pen karchupon Lawson si surgeon hansi ahin pen phirang ke athingno lamthe kaning chepon le archupon thulona dong mukak pen bidor singterang report Karbiang Long News Channel After 20 years nikan inpoya phip Athe all Assam Student Union ke isi tang nai lapen ke isi apan nai song lo asam along lapen anat lapen thu pulang te 20 years of hang in Provin Boro Pudolo alang le arpulong pon lo sarpu lapen 20 years of pipini gap there pipini itu play inglong so kali itu Karbiang long pen so angjeng kelong pos kami nili afrang si kero lapen ke kardom tipikang tu mang itu Karbiang long arak ate Karbiang long arak lapen hirjume pen sipini so akan tu yang deng nili kele dun sedang ke bang jilang army sedang alang itu ma hirjume lapen alang itu jakong horang sedang nang pidun pen anso se itu kapapang konji tapi itu Karbiang long kapre ka isu dupik lah isu sedang itu KSA pentang lo kapre song pen sedang itu ada chingwai pen itu masam po kan pressurized ki pen tapi council of pressurized ki pen itu Karbiang long kapre ka kisung pen semek job long point fasi nili kaddo ko be Karbiang long ara fansi me tuning ripon lo lape ke nili ning karong ke la ke Karbiang long aning karong lo kamen Karbiang long aning karong ke la ke nili ning karong lo lape Karbiang long pe isi message dam lo je nitum Karbia khai se me papi phe nitum Karbia khai da do thip lape nitum Karbia khai long ta me nitum leaders do pu nitum Karbiang long ara fansi la so message bang ke asamang kang kilong dam nang ji lape ke tum obe kimi de phang tuning rilo ajan le claim to se me tum loke Lena tu lapen ke tum ajat le claim isme itum thailong rifan makha pon pame situm claim pon ai busni tuning KSA lapen airline satum chelang pet pen phuluni towar akungalong PGR VGR aphuthak kachisong padupo Sonsi Patumi Nipai Crescer Cap Adap Alompen Phuluni constituency Phuluni Ahithiadum towar Krongphi along Philang Pialong KCKB Asotum Longle Philang Chirai at Penajok Kachisong asai Kedeng Pontu Penang an Archer Kidding Pen Karbi Anglong Along Le Philang Nang Chirai Erajok Kachisong Pon asai Deng Ponlo Bonta Sorkar Pen Apong Alam Chak Kachobai Ajok Chesong Pontu Nang Koklo Lasi non asap Soviet adimle Karbiang Long Autonomous Council pen tharle pon thek pulote konatsi hemprekle chepalong thekpo la pen nonapor Karbia khai dojoi jai nangnilo kate songalong ansosi che song thunangchi party alam pathe bom pulote konatsi ke hai unpo Lasi party dhorom chi pupe pin pen che song lo nang pusi ang tong ing ti pen pherang kya thingno pachini po Phuluni pen bidor singterang report Karbiang Long News Channel. Kita hala so pole tum ile tum kache song kali matu. Ering so da pole kache song kali ja so lama chini pa mene. Aso hala so taning gelo. Ering so pole kache song kali ile tum kache song bangke. Ile tum along le phelang nang cherai pidet. Ile tum along ri ardo nang dodun ko ka pianta ile tum long ri long para hem pu panta renga agu pe so hailang. Hala an Kamata parnuk dam nang ikono. Lasi non ilang dam lo penangana song tum la so kache song long nili la so song pun ni jong dila sita penangana song tum api chiru itu ada bang lagi si induk mi melam no la so kache song ke pini set pun set song party thorom chipu pe pen long ri long pat farman ile tunga do be chito persi arjap nang ikono kita non ke kumane kache song la si japon le ni dak dun tung te hala so munit le ni la paning dok dila so kache patin amasin nona bang ke munit tum kachi bung seroi kache khang seroi la so bang dok lo la si non ta por do lang hala so kache khang seroi kachi bung seroi bang la king ton nang ko ir thelam che war thai si non jasmet la so PGR VGR ar lo ki do akichi ke bi do ma phan ko so la ka tharli po hala so lama ki mun thinang po lai thever si mathanang po la pen la dak pen le katharli un elu pulotang te Karbiang Long arat ke hem doklita chong lo ka che songi phan hem pre ke hangji phan ke mathanang nilu
la elong beda dim ben jong si tum cho tharli une cho tre thi bro dang te nang li angkang pi lam ko so lama thaun boke la si la pena ku iso nama thatu nei bang ke la dang ka tharli un lo pulo dang te li tum angkang pi da ki un lo la hello jese ben ni chi bi nenge la so a pgr long le ki un elo pulo dang te angkang pi da ki un elo la dang le ki un lo te angkang pi da ki un lo an par ke la dak mun chi ke no ko bi siklen nei ba semen ni da ra phan chu ning ri lo lalu sar di tang ti la ke dam tang arnis tami doktor tuliram nang la pherang ke theng lo ning je lo je khironi lo pgr ke do ara tum Guwahati High Court stay order 700 pasigipu yon si laso stay order 700 ra joini sinon ma ke election elu pasigipu yon si laso stay order yon si extend bon mode sar mentu aran yang si election ilom porta la jasemet Guwahati High Court pen stay order wandet wo putha ka bangke Karbiang Autonomous Council pen rar phan lam chobaidet puro tane ko son lo ladak don suri hini le kai Bijara don suri hini anpar ke don suri hini yang bong pen Guwahati High Court long case ki pidam ke la ke doning koirai hini vet ning si big non don suri hini yang bong pen doning koirai hini vet case pidam ke la pen la doning koirai hini ya phansi Guwahati High Court ke stay order ki pi ta jirding len ali ke damtang pai chiklu August chiklo a permanent aphansi stay order pichot laso apita thale longle pulei pugali to la doning kora hini atum stay order bang extension le ended lo puoi phit ta ended lo bisarlam ended lo pusita doning kora hini phanle tum palom te kang bong sita lapu don pharo kresir kebra throk nar keb dolang landak dolang ke di pa don pharo kresir keb dolang hala don pharo ke sir kep adon phan kopie pola thale le derke ante hala tumke stay order ta Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen Aronadoi 3.0 kangpupo choklem thekhe mate ke boydet atuma phan khera philo ahir jume kilo Pini Phuluni constituency ke parlo Hemrongrang along Aronadoi 3.0 kangpupon Aronadoi lake kelong le atum lapen kelong bom atum setami nona kimi angko kabunai dun thuchi phansi pachini ponlo lapen anutin so arlo atumta long lapo lapen la so kelong dun che phan ration card donangji ration card avilang pute anutin ta ration card chebunai rep nangchi aphanta mai along pachini ponlo Mai along Kachetong Dun, Haraghat MLA Dor Singrong Hang EM, Kambura Kiling Raju Tiso EM, Billy Mohan Khaklari Lapen, Penang An Bang Surikit Hom Sose Armuatum Chetong Dun. Phuluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbiang Long News Channel. আমি আৰু যিসকল ৰেচন কাৰ্ড লোৱা নাই সেই পৰিয়ালসকলক আমি পুনৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু ফ্ৰী দিবৰ কাৰণে আজি আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হাতেদি গুৱাহাটীৰ পৰা এই শুভাৰম্ভ উদ্বোধনীটো কৰা হৈছে আৰু আমি ইয়াত ফুলুনিত আমি সৌৰঘাট বিধানসভা অন্তৰ্গত আমি প্ৰায় 9টা MEC সমষ্টি MEC আৰু EN সকলক লৈ আৰু BDO আৰু মেজিষ্ট্ৰেটসকলক লৈ আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আমি ৰাইজক ইয়াত আমি সমাগত কৰিবলৈ পাৰিছোঁ প্ৰায় 3000ৰো অধিক ৰাইজ আজি সমাগম হৈছে আৰু সকলোৱে শান্তিভাৱে আৰু মনোযোগেদি চিফ মিনিষ্টাৰৰ যি ভাষণ ফ্ৰী আৰু ৰেচন কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ভাষণ ৰাখিছে ইয়াৰ ওপৰত ৰাইজে মনোযোগেদি শুনিছে আৰু ৰাইজে যথেষ্ট সুখী হৈছে আৰু আমিও সুখী হৈছোঁ আৰু এইখিনি কাম আমি এই আজিৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি এই কামখিনি আমি ডিচেম্বৰৰ আগে আগে আমি এই কাৰ্যসূচী আমি সমাপ্ত কৰিম আৰু যিমান সোনকালে পাৰে আমি ইয়াৰ আগত আমি
এই প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়া আৰু অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক আমি দিয়াৰ কাৰণে আমি এই কম দিনৰ ভিতৰতে এই কাম কৰি ৰূপায়ণ কৰিম আৰু সেই কাম কাজ ৰূপায়ণ কৰোঁতে চৰকাৰৰ এমপ্লয়ীসকলৰো আমাৰ লগত সহযোগিতা দিব আৰু আমাৰ দলৰ কৰ্মী আমি আমাৰ বুথ কমিটি লেভেলত আমাৰ যিজন কৰ্মী আছে তেওঁলোকেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu